Kitabu cha Ayubu mlango na 28. Ayubu analalama kukala duniani mnafujo. Ayubu akinara kunena akiamba, mbona ye mwenye nguvu zote kaika wakati wa kuhukumu, na mbona omamumanyao kama zonazo siku za kwakwe? Kuna atuma songeza mivano ya mihaka, mana hiyo mabadiga kuri na kugarisa, mana hokana kianzo yao, mana hala mfunga ng'ombe ya mwana mtegungu, mana msukuma msowi mambo tengirani, na kwa lazimisha kia ayo insi mazifite lola herenzo ya saka nikonyika akiani kwenda kazi za shughuli zao, kwenda mala chakura cha chadi, kwenda mala chakura cha ana au konyika, na kuzumanya chakura londani na kuhalata kazi ya minda ya mizabibu ya tiriwi. Usiku wote manalala huhu bila nguo, kama na utoa kuzizi ya teho. Nikuluama na mvule ya mirimani na kuzangamira miamba, wakukosa hatua kuzizia. Kunari ya humario kwa nguvu, likuwa usamahomboni anakia, na kuhalamu mfunga hoho akia koto adheni. Wakia mana nenda huhu bila nguo, mana tukula mabomba yela mananzala, mana kamula mafuha kahikaiza kata mizeituni, mana joga zabibu vikamulironi yela manakihu. Mafo mana gula kula mokaiza muzi na mara ulumizwa manarira kumala wavizi, yela mlungu kwa siriki za bulero voyorao. Kuna ria makahala mlangaza, mario kama zimanya ngira za mlangaza, na kama kala kaiza mikondoye, mwalagi nukula munga midi, akalaga kia na soi, na usikuana kalaheremu hivi. Mzinzana alolera kugitane kiza, ili iye ni kuwaza, ndo newani mtu. Kiza na ufito usowe, ili usimanyikani. Nikubala nyumba kizani, wakatoa mtana, anazifungira kamanya mlangaza. Mana kwa osi, kiza kikulu ndoma za chagao, mana aonya tena vitisho ja kiza cha mugunguna. Mnamba tiririma na halo haraka ni mureto, mtalobu wa ukaiza yoi uzalaniwa. Kanenda ya kwenye minda ya mizabibu, zuakali na zohon, nikuga halama ziga teluji. Erevidia ukuzimko wa halajo, au mayenda udhambi. Yondani mario mbola, inda sahau, mabuluga ndare na gasamirwe. Na kamanda kumbukirwa kaheri, ela manda bandwa heremuhi. Atiriri manari anache tasa, na kama endra mazo magungu, ela mlungu nukavu rura yenye nguvu kwa adimiwe. Iye ni kurungarara nao, nukumbolo ni tamaa ya kuishi. Iye ni kwa henda mazisikire masalama, ela matogi ganalulangira zao. Mana kuunyo kwa mda mfuti, gonya manangamika. Nukusereza na kusangirani herangine, manatosa here masuche gangano. Na kala visual social, ni anadimea kunipiga ulongo, na kunyesa kukalagona ninago sikitu.